Менин тагдырымы бул сакелердин соту чечпейт. Кудайдын соту бар, элдин соту бар, тарыхтын соту бар. Ошо соттон чечет. А можете рассказать об условиях, в которых вы сейчас содержитесь в исправительной колонии номер 27? Вы знаете, я без шуток говорил, в любой колонии ко мне и сотрудники, и все общины, которые есть в колониях, относятся очень хорошо. Честно скажу, встречают прям хорошо. И мне грех обижаться. Ко мне отношение хорошее. И вот то, что иногда вот такой беспредел творят со мной, вот как 23 марта, это, конечно, не рядовые сотрудники, это чья-то команда была, как-то сделать так, чтобы, наверное, я ходить не мог или что. Но я тоже живучий и упрям. Я все равно думаю, я однажды выйду и быстро вылечусь. Все будет хорошо. Шарттар жакшы, тарын самы я. Өткен жылдан баштап Кыргызстан дүйнөдөгү авторитарлык өлкөлөрдүн катарына кирген. Бул жылы абалыбыз андан дагы начарлады. Мына кечээ күнү жыйынтык чыкты, мынакей Freedom House бул эң авторитеттүү дүйнөдөгү бүт бардык Кыргызстанга келе турган завод, фабрика ачам дегендер, Кыргызстандын абалын билем дегендер, инвесторлордун бардык ушуларды окуйт Кыргызстандагы алганда. Мына кечээ күнү чыкты, абалыбыз андан дагы начарлады. Кыргызстан күндөн күнгө анга кетип атат. Анан кийин бийлиги үч болсо отуруп алып жомок айтып атпайбычы. Мына эми ушуну көргөн эл аралык инвесторлор, эл аралык уюмдар ана Кыргызстанга келеби? Эч кимиси келбейт. Биринчи кезекте бул жерде айтып атат, соттордун абалы былтыр көз каранды болчу. А бул жылы андан дагы көз каранды болуп калды деп мына жыйынтыгын чыгарышты.